اسلامی همچنین با شریکان رشد و نهادهای مالیوی بین المللی و منطقوی ادامه و گسترش می‌یابد. سال جاری تاجیکستان ریاست را در ساختارهای بانفوذ منطقوی، سازمان همکاری شانگهای و سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی به عهده دارد. امسال از تأسیس یابی سازمان همکاری شانگهای 20 سال سپری می‌گردد. تاجیکستان همچون یکی از مؤسسان سازمان همکاری شانگهای از روزهای اول تأسیس یافتن آن در پیشرفت و تکامل این سازمان سهمی باسزا گذاشته ایستاده است. تاجیکستان به طفیل تطبیق پیگیرانه سیاست خارجی خود توانست که تا امروز در بررسی و حل مشکلات گوناگون گلوبالی نیز سهمی نظررس دارد. در این زمینه تاجیکستان در عرصه بین المللی به حیث کشور پیشبر در حل مسائل مبرم امنیتی، آب و اکولوژی و تغییرات اقلیم اعتراف گردیده است. حفظ صلح و ثبات و تأمین امنیت پایدار در منطقه آسیای مرکزی، طوری که بارها تاکید کرده بودم، در سرخط اولویت‌های کلیدی سیاست خارجی دولت ما قرار دارد. پوشیدنی است که تاجیکستان در خط پیش مبارزه بر ضد تهدید و خطرهای زمان معاصر قرار داشته در تأمین امنیت منطقه نقشی مهم دارد. از این لحاظ ما می‌باید نیز با کشورهای منطقه و همجوار از جمله با جمهوری اسلامی افغانستان و دیگر شریکان خود همکاری زیچ و سودمند را در ساحه امنیت ادامه خواهیم داد. ما اطمینان داریم که با ثبات و امنیت پایدار در جمهوری اسلامی افغانستان میتوان تنها از طریق روند صلح رسید که از جانب حکومت افغانستان و مردم آن اداره، نظارت و پیش برده می شود. ادامه معرفی شایسته نقشه‌های بنیادکارانه، اقدام‌های صلح‌جویانه و عزم و نیت‌های نیک سازنده تاجیکستان در عرصه جهانی، همچنین حضور فعال کشور ما در روند حل و فصل مشکلات عالم معاصر از جمله هدف‌های میباشند که برای رسیدن به آنها منبعد نیز کوشش به خرج خواهیم داد. به این منظور ما در آینده نیز فعالیت بین المللی خود را مطابق به مقررات کنسپسیون سیاست خارجی دولتمان با سعی و تلاش بیشتر ادامه خواهیم داد. هموطنان عزیز، محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هدف عالی دولت و حکومت مملکت تأمین نمودن رشد استوار اقتصادی کشور توسط بلند برداشتن صبراناکی استفاده ذخیره و امکانات‌های موجوده، دریافت منبع‌های نوی رشد، ترقی دادن ساحه‌های علم و معارف، تندرستی، انکشاف نیروی انسانی و با همین راه منتظم بهتر کردن سطح و صفت زندگی مردم شریف تاجیکستان می باشد. در این روند تحکیم بخشیدن به نفوذ و آبروی تاجیکستان در عرصه بین المللی نیز از جمله هدف‌های مهمترین ما به حساب می رود. این هدف‌ها در نوبت اول اعضای حکومت، وکیلان مردمی، راهبران همه ساختار و مقامات دولتی، از جمله تمام خدمتچیان دولتی، اینچنین صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه و هر یک فردی با ننگ ناموس کشور را وظیفه دار می سازند که در راه بنیاد دولت دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی، اجتماعی و پیشرفت وطن محبوبمان سرجم و متحد باشد. سال 2021 برای تاجیکستان عزیزمان سال مخصوص، یعنی جشن بزرگ 30 سالگی استقلال دولتی می باشد. با مقصد استقبال سزاوار این سنه مقدس تاریخی با قرار حکومت مملکت نقشه چهاربینی‌های آبادانی و سازندگی قبول گردیده است. اعضای حکومت و رهبران اداره و ساختارهایی که به شهر نایا وابسته شدند، رئیسان ولایت‌ها، شهر نایا و جماعت‌های شهرک و دهات وظیفه دارند که اجرای سری وقتی
و با صفت چاره‌بینی‌های طبق نقشه پیش‌بینی شده را تامین نماید. بار دیگر تاکید می‌سازم که وظیفه اساسی هر یک ما از رهبر دولت سر کرده تا وکیلان مردم، اعضای حکومت، رهبران همه ساختار و مقامات دولتی و تمام خدمتچیان دولتی صادقانه خدمت کردن به خلق عزیز تاجیکستان همیشه و در همه حالت در پهلوی خلق بودن است. سلامت باشید. سلامت باشید. سال 2020 با تمام مشکلاتش ثابت نمود که ما برای باز هم بهتر زیستن، آباد نبودن وطن عزیزمان و ترقی دادن دولت صاحب استقلالمان نیرو، امکانیت، تجربه، شرایط و ذخیره‌های ضروری را داریم. ما باید تشبثکار و تشکیلاتچی باشیم و سهم بی‌واسطه خود را در آبادی ملک اجدادی گذاریم. یعنی کار را به خاطر آبادی وطنی محبوبمان طرز تشکیل نماییم که در روند سازندگی هر یک شهروند مملکت شریک و سهمگزار باشد. نظارتچی نشویم، سهمگزار باشیم. اگر کمک کردن نمیتوانیم خلل نرسانیم. من به نیروی سازنده تمام مردم شریف مملکت از جمله جوانان با غیرت و زنان و بانوان وطن دوست و صاحب معرفت اعتماد کامل دارم و دل پرانه اظهار می نمایم که ما همه یک جا با زحمت صادقانه و اهلانه خود تا جشن مبارک و مقدس 30 سالگی استقلال و آزادی تاجیکستان محبوبمان سیمای وطن عزیزمان را تا دوردستترین گوشه و کنار آن باز هم آباد و زیبا می‌گردانیم. تشکر. خرد و بزرگ مردم کشور باید همیشه در یاد داشته باشند که در شرایط پرتضاد و پرحوادث امروزه حمایه نعمت بزرگترین و مقدس برای هر یک انسان بناموس استقلال و آزادی کار سهل و آسان نیست. ما خود شاهد هستیم در 1-2 سال اخیر در دنیا چی واقعه ها شد، چگونه دولت ها قریب از بین رفتند. حفظ این گهوری بی‌بها از هر یکی ما سعی و تلاش و کوشش و غیرت شبانه روزی، ننگ و ناموس ملی، زحمت صادقانه و فداکارانه و مهمتر از همه اتحاد و سرجمعی می‌خواهد. در شرایط نهایت مرکب و حساس جهان معاصر ما باید همیشه در پهلوی یکدیگر باشیم و همدیگر را دستگیری کنیم، زیرا این خصلت نیک به ما و شما از گذشتگان نیکناممان به میراث مانده است. مردم شریف تاجیک این سنت نیک اجدادی را سال گذشته که بسیار وزین و پرتشویش آمد بار دیگر نشان دادند.
تاجیکان یکی از ملت‌های قدیمی دنیا و دارای تاریخی بیش از 6000 ساله بوده، هنوز از دوره‌های باستانی صاحب سواد و قلم، دیوان و دفتر، علم دوست و ادب پرور، دولت ساز و دولتدار، معمار و شهرساز، شهردار و شهرنشین، یعنی فرهنگی و تمدن ساز و آبادکار و سازنده به شمار می روند. برای همین هم من گشته برگشته تاکید میکنم که ما باید بنیاد کنیم، سازیم، رو افتاده نشویم. من اشاره کردم که بابای و بابا کلان ما شما، اجدادان ما شما کی بودند؟ چه میراث داشتند؟ تمدن ساز بودند، تمدن آفر بودند. چی؟ ما شما کردن نمیتوانیم، ما شما ادامه دادن نمیتوانیم. ما افتخار داریم که تاجیکستان برحق وطن نوروز، صده، تیرگان و مهرگان است. هر کدامی از این جشن‌ها تاریخی بیش از 6000 ساله دارد و این دلیل نیست باعث افتخار ماست که نوروز باستانی امروز جشن جهانی گردیده است. در تمام دنیا نوروز را نوروز مبارک میگن. خودش همین بسه. ما تاجیکان میراث گرانبها و جاودانه هنوز بیش از 1000 سال قبل بنیاد گذاشته نیاگان خود را به یگان مشکلی میخوانیم، میفهمیم، برای تربیت نسل‌های نورس خلقمان استفاده میبریم و به مردم عالم معرفی مینماییم. خلق شرفمند تاجیک ننگ ناموس وطنداری و حس بلندی ملی دارد و با چنین خصلت‌های نیک و سازنده خود میتواند اقدامات از امروز هم بیشتر را عملی کرده وطن مقدس خود را به کشور آباد و پیشرفته و همقدم جهانی معاصر تبدیل دهد. در این راه پر افتخار به تمام مردم شریف کشور، همه شما وکیلان خلق، اعضای حکومت، پدر و مادران عزیز، خدمتچیان حربی قواهای مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق، اهل ضیا، جوانان دلیر و غیور و بانوان وطن دوست و صاحب معرفت، سلامتی و خوشبختی، برار و موفقیت و به تاجیکستان محبوبمان ثبات و آرامی پایدار و دستاورد و پیشروی‌های روز افزون آرزومندم. سلامت و سربلند باشد هموطنان عزیز. سلامت باشید.
Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ падидаи конститутсионии ҳуқуқӣ дастури раҳнамоест, ки нишондиҳандаҳо ва дастовардҳои муҳими соли сипаристшударо мавриди натиҷагирӣ қарор дода, ҳадаф ва вазифаҳоро барои соли навбатӣ ва ҳамчунин ояндаи наздик муайян менамояд. Ва паёми имсолаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мисли паёми солҳои пешина доираи васеи масъалаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ҳуқуқиро фаро гирифт ва аз диди мо намояндаҳои мақомоти ҳокимияти қонунгузор умдатарин онҳо пеш аз ҳама равона шуданд ба роҳандозии авфи умумӣ бобати қонунгардонии амвол ва дигар дороиҳо, қабули кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав бо назардошти ба инобат гирифтани манфиатҳои соҳибкорон ва идомабахшии ислоҳоти дигари ҳуқуқӣ. Зимни ироаи паёмашон ба вакилони маҷлиси намояндагон ва аъзои маҷлиси миллӣ хосатан муроҷиат намуда аз эшон хоҳиш ба амал оварданд, ки ба қабули қонунҳо ва фаъолияти сирф эҷодкунӣ маҳдуд нашаванд, якҷо бо мақомотҳои татбиқкунандаи ҳуқуқ ҳамкорӣ намоянд, аз мушкилоти василаҳои танзими ҳуқуқӣ бархурдор шаванд, муҳокимаҳои парлумониро вусъат бахшанд ва дар ин замина аз амалияи татбиқи ҳуқуқӣ бархурдор гарданд ва ҳамчунин саҳми созанда ва ватандӯстонаи худро дар рушд ва такмили рукнҳои давлатдории миллӣ гузоранд. Ва ба гумони мо маҳз риоя ва иҷрои ҳамин дастур ва ҳидоятҳо бояд ки аз ҷумлаи самтҳои афзалиятноки фаъолияти мо дар ояндаи наздик, хосатан дар соли 2021 бошад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Раҳмон пешниҳод карданд, ки рейтинги ташкилотҳои молиявии қарзӣ ҳатман бароҳ монда шавад ва аз рӯи ин рейтинг ва мардум донанд, ки кадом ташкилотҳои молиявии қарзӣ дар кадом сатҳ қарор доранд ва ба ғайр аз ин боз пешниҳод карданд, ки тамоми субъектҳои хуҷагидории Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба стандартҳои байналмилалии ҳисоби молиявӣ ва ба ҳисобгирӣ бухгалтерӣ ҳатман гузаранд, чунки тамоми сармоягузорони хориҷӣ ҳатман аз рӯи нишондиҳандаҳо ба мо сармоягузорӣ мекунанд ва ҳамкории иқтисодиро ба роҳ мегузоранд. Ба ғайр аз ин ҷаноби олӣ пешниҳод карданд, ки кодекси андоз дар таҳрири нав пешниҳод карда шуд, ки то моҳи март ба ҳукумат пешниҳод карда шуд ва асосан ин кодекси андоз бояд тамоюли дастгирикунандаи бахши хусусӣ бошад, чунки бахши хусусӣ чӣ хеле ки қайд кардан зиёда аз 68% ҷойҳои корро ташкил мекунад ва 70% маҳсулоти маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ин дар бахши хусусӣ тавлид мегардад ва ба ғайр аз ин боз бахши хусусӣ супорандаи 80% андозу даромадҳо дар барои буҷаи давлат мебошад ва пешниҳод карданд, ки аз ин минбаъд саҳми бахши хусусӣ ба дастрасӣ ба дороиҳои давлат то 90% оварда расонида шавад ва бисёртар ҷавҳари асосии ин баромади пешвои миллат аз он иборат буд, ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оҳиста ба рақамикунӣ гузарад ва пешниҳод карданд, ки як агентии махсус сохтори нави давлатӣ бо номи агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ ташкил карда шавад, ба ҳукумат супориш дода шуд, ки ин барои рақамикунонии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми худро хеле мегузорад. Баъд мо дар давраи COVID-19 дидем, ки чӣ хел саҳми рақамӣ ва технологияи рақамикунӣ хеле калон аст. паёми тозаи нусратофарину ояндаафрӯз аст. Ин паём муждаи пирӯзии миллат дар ҳама овардгоҳҳои маънавиву моддиву рӯҳонист. паёми омадани идҳову ҷашнҳои мубораки ватан аст. пеши ҳамагон пайдост, ки соли пешин барои аҳли сайёра соли шадидтарин имтиҳонҳо буд. бо вуҷуди таназзули иқтисоди ҷаҳонӣ, иқтисоди кишвари мо рушд намуд. чандин соҳаҳо дар кишвар бахусус соҳаи саноат ва кишоварзӣ дар ҳоли рушд ва инкишоф қарор дошт. зиёда 300 корхона коргоҳҳои саноатӣ ба истифода дода шуд. барои 193 000 ҷойҳои корӣ таъсис ёфтанд ва ҳамчунин бо ҳушдорҳои пайдарпайи пешвои хиратсоло Рамон дар масоили замин ва фарҳанги заминдорӣ соли гузашта деҳқонони мо тавонистанд аз замин дубору себор ҳосил рӯёнанд, ки ин шоистаи ҳамду аҳсанҳост. соли рафта илму маорифи бештарин мамолик бетаҳаррук шуд. дар Тоҷикистон 157 муассисаи таълимӣ ифтитоҳ ёфт. дар паёми имсола ба масоили тадрису таълим руҷӯи муфассал шуд ва 2 соли қаблӣ озмуни ҷумҳуриявии
тоҷикистон ватани азизи ман фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. дар ҳаёти аҳли ватан табаддулоти зебои рӯҳонӣ эҷод кард ки мардумро таҳрики бузург барои андӯзиши хонишу дониш бахшид ва дар паёми навин оғози озмуни ҷадид дар риштаи улуми дақиқ, риёзӣ, табиатшиносӣ бо унвони илм, фуруғи маърифат фарзандони ростини Синову Беруниву Абу Маҳмуду қайси розӣ будани зиёёни имрӯзи миллатро тасбит мекунад. ҳамаи қисматҳои ҷомеа аз лутфу башоратҳои ҳамешагии пешвои муаззамамон ҳамчун субҳи ҳидояту офтоби ҳимоят бархурдоранд. ин ҳама фирӯзӣ ва файзу баракоти ҳастии иршодбахши пешвои бузурги мост ки бо чароғи ҳидояти худ ба самти фардоҳо нақб боз карданд. ин нақби нуронӣ моро ба ҷашни худсозиву худофаринии миллат, сисолагии истиқлолият ба шодбоди нусратҳову тавфиқҳову саодатҳо мебарад. аз дастгирии пайвастаи пешвои муаззами миллат миннатдорӣ баён менамоем ки нисбати занон, бонувон имрӯз бениҳоят суханҳои хуб қайд кардан ва дастгирии пешвои муаззами миллат нисбати мо занон, бонувон дар мамлакат дар соҳаҳои иstiqlolӣ баланд мебошад ва мо кӯшиш менамоем ки ба он боварии пешвои муаззами миллат сазовор бошем ва дар соли 2021 аз ин ҳам бештар кӯшиши ғайрати худро барои рушду намӯи ватан ва ободу зебо гардани Тоҷикистони азизамон ва тарбия намудани фарзандони банангу номуси миллати тоҷик саҳмгузор бошем. дар баробари дигар нукотҳои асосие ки гуфта шуданд, ман дар ин паём ғамхории бениҳоят бузурги пешвои муаззами миллатро нисбати мардуми тоҷик эҳсос намудам ва дар паём